kafiću Zavod u Savamaliji organizovano je druženje povodom snimanja poslednje klape filma Novajlija. Ovaj film američke koprodukcije sniman je prethodnih nedelja u Beogradu, na Zlatiboru i Mokroj Gori. Osim reditelja i glavnih glumaca, celokupnu ekipu čine domaći glumci na čelu sa Draganom Mićanovićem i Predragom Ivanjom Mejdus. I play a character called Alex Hawks. Ja igram ulogu Aleksa Harta. On je odrastao bez roditelja i odrastao je u onako radničkoj porodici, ali posle naravno ostao bez roditelja. Yeah, I've really enjoyed. Beograd mi se jako dopao, ali takođe i ljudi. Iako sam poreklom iz jednog od najmultikulturnih gradova na svetu, Londona, nisam imao toliko puno prijatelja iz Srbije, odnosno srpskog porekla, tako da mi je bilo jako zanimljivo naučiti nešto o novoj kulturi. Culture, the whole kind of flavor here. The Serbian crew. Production. Srpska ekipa je bila zaista jedna od najboljih ekipa sa kojima sam ja do sada radio i oni su nam pomogli nama glumcima da napravimo izuzetan film. To znači pravljenje filma nije samo do glumaca, već i do cijele ekipe. Potentially can be really special. Igramo agenta Donovan Ray, tako se zove, koji ganja glavnog junaka. Aleksa koji je napravio haos u Beogradu. Ja dobijem zadatak da saznam šta se to desilo i zbog čega su silni ljudi poginuli, i tako ganjam ga kroz film. Igram Anju, srpsku devojku koja radi u baru, tako da sam morala da se upoznam sa srpskim jezikom i mentalitetom, što je bilo jako interesantno. Shopping je sjajan, noćni život takođe, mladi puno izlaze i u klubovima može da se puši. Zaista mi se sve jako dopalo. Ja sam igrala agenta te tajne grupacije oko koje se vrti radnje filma, s tim što sam jedini ženski agent u filmu. Nije bila ona vrsta produkcije gde dođu stranci da rade sa njihovim glumcima, nas uzmu tako da na par dana iznajme nas, nego stvarno smo bili podjednako bitni reditelju kao deo tima i kao glavne uloge, svi manje više. Očekujem da bude i zanimljiv rezultat. Kad smo došli da gledamo lokacije, zaljubio sam se u grad, naravno Srđan je iz ovog kraja, pa je on predložio, ali zaista Beograd je za priču. Glumci su bili zaista izuzetni. Kada smo došli ovde, došli smo zbog lokacija i zaista nisam znao kakvi bi glumci, lokalni glumci bili i zaista su bili izuzetni i doprineli su puno filmu samo po sebi. Srđane, juče je završena poslednja klapa filma Novajlija. Jutros u 4 ujutro je završena poslednja klapa, fenomenalno. Film je američke koprodukcije, ali se u celini snimalo u Beogradu. Tako je, ja mislim da je prvi američki film koji se od početka do kraja potpuno snima u Srbiji. Kada možemo da očekujemo premijeru filma? Kraj jeseni i početak zime. U Beogradu? Naravno, to obećavam mojima. Hvala ponovo.